Hvala vam što ste ponovo sa nama. Zapratite nas jednim klikom na Prati. Poštovani gledalci, assalamu alaikum, dobro večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Sasvim iskreno. Večeras za gosta imamo zlatnog Ljiljana Nedžada Bublina zvanog Čupo. Nedžad je bio pripadnik druge viteške brigade, obnašao je i komandirske funkcije u diverzantskim jedinicama. Nedžad je jedan od najistaknutijih boraca armije Republike Bosne i Hercegovine, to je mišljenje mnogih njegovih saboraca. Nedžade, dobrodošli u emisiju Sasvim iskreno. Hvala vam, bolje vas našao. Iako ste rekli pred emisiju da možda ovo ne pomenem, ovaj zadnji dio koji sam rekao, nekako sam osjetio ipak potrebu da to kažem, jer to nije došlo od vas, ta informacija, nego od ljudi koji su bili uz vas i zajedno ste dijelili tu borbu. Gdje je vas i kako dočekuje agresija na Bosnu i Hercegovinu? Imali ste svega 19 godina. Jeste. Pa dočekujemo naravno u Mahali, prije svega da vam se zahvalim na toj laskavoj tituli i epitetu. Neću reći da li se slažem ili ne slažem, nije ni važno, međutim veliki broj je onih koji su dali ogroman doprinos, koji su sigurno i hrabriji i dali više od mene, posebno oni koji nisu više među živima, niko od nas koji je imao sreću da preživi se ne može, ne bi trebao da se broji ili da se poredi sa takvima. Rat me dočekao u Mahali, u naselju, u Boljaku, u Potoku. Tek sam završio srednju školu, bio upisao filozofiju i uglavnom taj rat se na nekakav način osjećao ja lično zbog godina, zbog medija, okolnosti i svega miljeja, nisam nešto vjerovao da će biti, mada je to već krenulo od Slovenije, u Hrvatskoj je već bilo žestoko. A Boga mi je ovdje, što kažu, bilo ti znakova i šareta da bi moglo biti naravno sa ove današnje distancije drugačije. Tada je i zbog mladosti i zbog svakodnevnog druženja s tom rajom nije se to moglo nešto aman zaman, odnosno vjerovatno smo više potiskivali. Da, posle mlađi, stariji su možda malo više. Niko rat ne želi, jel? Naravno. Ja, stariji su vjerovatno malo i mudriji, i više iskustva imali i znali. Mi smo uglavnom mlađi bili spremni. Bilo je to vrijeme kada je jedan veliki broj ljudi se bukvalno bio dobrovoljaca javljao da stane u odbranu i grada i države i domovine i prije svega slobode, jel? Jer je ona bila upitna i tu je jedan veliki broj ljudi, građana, mladih, svih bez obzira obrazovani i neobrazovani, od radnika do profesora se javljao, tako sam i ja. I obično su tu bile te prve straže iznad naših kuća, negdje konkretno kod mene prema Žuči, dakle se već bila rasporedila jedna jedinica Jugoslovenske narodne armije, tada, ne znam, je li prestala biti Jugoslovenska narodna, brzo Jugoslovenska armija, kako je bilo? Da, ona je negdje, čini mi se krajem aprila da je nastala. Već su bili i naravno domaći ovi Srbi koji su naoružani od iste armije, koji su pokušavali da zauzmu te kvote iznad naših kuća. I to su uglavnom oko Sarajeva već uradili puno ranije, i pripremili, organizovani, iskopali i već imali formirane jedinice i straže i komandire i komandante. Eto, otprilike je to tako bilo, s tim da je naravno ljudi bilo, ali naoružanja bilo skoro malo ili nimalo. Mi smo imali sreću. Puške su dolazile na razne načine. Jedan od komšija, Rahmetli Srna, koji radi u Njemačkoj, je kupio nekad i ostavio nama momcima da imamo i on se vratio u Njemačku, cijeli život je gore i radio, umro. Eto, tako smo došli do prve, onda poslije ponovo do druge. Suad mi dao svoju, što on zarobio u kasarni, tako smo onda sam ja tu nekom i tako se tu uglavnom 92. naoružavalo najviše od agresora, od četnika. Kako je tekao taj vaš put? Vi ste se priključili praktično kao dobrovoljac, kao vojnik sa 19 godina. Kako dolazi do formiranja tih jedinica? Kad dolazi do tih prvih sukoba?
Pa uglavnom u vatreno Sarajevu, ukrštenja. u Sarajevu, sad eto, neću ja spominjati ove barikade, kontrabarikade, uglavnom se po naseljima, u većini ovih mahala i naselja se formirale jedinice teritorijalne odbrane. I uglavnom se i zvale, kako se zvale mjesne zajednice, konkretno u tom slučaju tamo Sokolje, Briješće, Rageb, Džindo, Adem, Buć, Slobodan Vuković, Pofalči i tako. Tu su ljudi koji su bili aktivna vojna lica ili rezervna vojna lica, oni koji su iskusni. Jer vi znate da je pored ove aktivne Jugoslovenske narodne armije bio i rezervni sastav gdje su i bili obavezni išli u rezerv, imali ta iskustva i tako se to otprilike redalo, safalo. Ja nisam služio vojsku, pa je na početku bilo i malo, ako kažeš onom s kim si na straži, to su bile straže gdje nije bilo ni linije, nije bilo ni rovova. Ne znaš šta očekuješ? Ja ne znam ni šta očekujem, ali eto tu smo, negdje su čak i bile zajedničke straže, kod nas nisu. Tako je to krenulo. I valjda zbog mladosti, uglavnom sam tu svu raju znao iz škole, iz mahale, onda sam se počeo javljati u izviđanja, da idem ispred linije, jer je tu izazovno. Izazovno, zanimljivije je, na ovom dijelu gore ima dosta šume i može se malo, mada na početku se baš nije moglo, jel? Dok nisu negdje već u aprilu gore na ovom jednom Šiljevića brdu otjerani, nije bila neka velika bitka, ali to je uslovno rečeno bio neki prvi sukob kad su pokušali isti da zauzmu četnici JNA i onda su ljudi izašli, građani i Buća i Boljakova potoka i otjerali nešto i zarobili. I tako, poslije je već kao formirana neka linija i kreću ta izviđanja. Malo pomalo, onda ako odeš jedan put, već drugi ili treći put te neko zove. Imaš ljudi koji će biti na liniji, može pat 100.000 granata u satu, ali ispred linija ga je teško pomjeriti. Jest. Imaš opet one koji će radije tamo ići nego biti na liniji, jer kad se granatira i kad je napad, svugdje je sigurnije nego... I tu je sigurno ako se dobro ukopa, priprema, ako je dobra linija i tako sada ne ulazim u te stvari. I onda se polako formiraju se ti odredi, poslije od odreda bataljoni. Naravno, čim su formirani bataljoni, formirane su i prve te brigade, negdje, ja mislim, juni, juli 1992. godine. Prije toga uslijedile su i bitke, sad da ne pričam, to mogu sudionici i za predsjedništvo, za Pofalče, onda 8. juni, nakon toga se već formiraju brigade gdje se formiraju jedinice, bataljoni, čete, vojna policija. Mi smo tu imali sreću da je bio tada Rahmetli Smajo Šikalo, komandir odmah na startu vojne policije, koji je uglavnom, uz naravno sve ostali, Rahmetli Zajko, bio nosilac tih aktivnosti. Veliki je tu broj ljudi, bio velika 100 naselja. Mi smo tamo poslije negdje 1994. možda imali oko 4.500 hiljada ljudi u brigadi. To su bile velike motorizovane brigade, mada naravno nismo bili formacijski popunjeni oružjem i oruđem. Poslije se to zarobljavalo, snalazilo i sve ostalo. Tako da, ubrzo me... Ja ne znam, jesam se ja dobrovoljno javio ili su me poslali na neku obuku odmah na početku. To se formirala se kao treba bude formirana jedinica i mi smo došli i tu smo, Boga mi, dosta toga naučili. To je onako prilično teška. Gdje je bila obuka? Obuka je bila ovdje u Sarajevu u jednom objektu. Bilo je nas možda nekih 40-ak, nije više, i tu se onako prvi put sreo u pravom smislu riječi i s minama i kako izgleda i kako se postavlja i kako se razoružava, sklanja sa tenkom, s puškom, stopom, sa svim onim što će mi poslije trebati. To su naravno i onako fizički smo bili prilično spremni. Nakon toga se formira se izviđačka diverzantska jedinica. U stvari jedno vrijeme sam bio u interventnom vodu, koji je onako rijetko bio na liniji, ali bilo je to dosta tih interventnih jedinica, manevarskih jedinica u početku u Sarajevu, koje nisu bile na liniji, nego su bile po potrebi tamo gdje zatreba da se šalju. Tako su uglavnom i ova jedinica poslije gdje sam ja bio. Znači ja sam krenuo kao borac, kao diverzant. Poslije, nakon tih određenih dejstava, borbenih dejstava, nakon svega, onda vjerovatno ljudi i oni nadređeni, a i oni koji s tobom prepoznaju, i onda to tako vidi. Da ideš ja u početku se obično otimaju za neke. To je tako u životu. Međutim, kad zagusti, kad rat počinje u pravim intenzitetom, svaki dan sve
jače, onda tu se malo drugačije gleda. Mada generalno smo mi u brigadi našoj drugoj Viteškoj, nije bez razloga Viteška, imali dobre komandire i komandante i veliki broj izginuo. Možete zamisliti da smo mi komandanta brigade Rahmetli Zajku, da je Rahmetli Isović koji je zamjenik poginuo 12. juna 1993. Rahmetli Zajko 17. juna 1993. Rahmetli Salko, novi zamjenik komandanta, ja mislim 26. jula 1993. To su mjesec i pol, 3 komandanta. Da ne govorim komandanti bataljona, komandiri čijeta, istaknuti borci i ostalo. To su, ogromne su to gubici, ali pokazuje snagu da su ljudi koji negdje trebaju biti u nekoj drugoj poziciji. To je bilo stalno živo, to je bila opasna, prilično opasna zona i za nas i za agresorske vojnike. Tu se stalno nešto dešavalo. Sarajevo je specifično ratište. Onaj ko je dolazio poslije imao je da vidi, ovdje ste imao liniju na 10-15 metara, da u jednom ulazu smo mi, u drugom ulazu oni. Tako da posebno recimo Dobrinja, Grbavica, ako budete razgovarali s ovim Dobrincima, ili Međarići, pa skoro da je cijelo Sarajevo, sem Žuća, malo Trebevića bilo tako. U tim prvim akcijama jeste i onda imao sam, hvala Allahu, sreću da budu na takvim mjestima i komandiri i komandanti lavovi poput Smaje, poput Zajke, poput mnogih drugih od kojih smo mi učili, sa kojima smo mi išli. I tu se svaki dan uči, pored ove obuke, imaš praksu, jel, stalno. I tako da nevjerovatne su stvari. Odmah na početku oni su radili neka izviđanja, sjećam se, išli su da naprave jednu zasjedu, četnicima. Međutim, iz nekog razloga su oni spustili i oni su je napravili nama. Sad zasjeda je, oni koji znaju šta je zasjeda, znaju šta to znači. Veoma je mala vjerovatnoća da ćeš ti tu dobro proći, onaj ko upadne jer te čeka, spreman je. Oni su nas pustili bukvalno na nekih koji išu, mislim da su prvi išli Rahmetli Smaju, Rahmetli Omer Šahić, Rahmetli Sarač Uzeir, poslije su Smajo i Omer su poginuli na Sokolju, a Uzeir 95. je na Treskavici. Ja sam bio možda u sredini, nije važno. I to su odjednom 100.000 metaka. Znači, to znači iz mitraljeza, u minuti su to 100. Sad iz njih par, iz pušaka, bombe i ostalo, to ti samo gledaš gdje ćeš. I početak je to, Rahmetli Sarač nosi pumparicu, Uzeir, to je lovačka za blisku borbu. Meni je spala zolja u tom prevrtanju, šuma je to, normalno tražiš zlaklone, istovremeno tražiš, gledaš odakle puca, gdje su, da možda uzvratiš, jer ne znaš, to je već onako, to možda traje 30 sekundi, ali traje to dugo, dok se ti ne nađeš, ne smjestiš, ne vidiš tako po znacima navoda. I Rahmetli Sarač ustaje na noga, ja ga gledam, ustaje na koljena i psuje im. Gdje ćete, gdje ste pošli, ali on je na 10 metara i s onom pumparicom u filmovima puca i ide naprijed. To je nešto što te diže od zemlje. Ne možete to vjerovati, sad sam se naježio. To je nešto što, znači, moglo je biti 1000. On kreće sa pumparicom koja... I naravno da krećemo i mi. Oni su nama odmah u tim prvim sekundima ranili teško trojicu. Nas je bilo možda 10-12. U tim prvim sekundama. Međutim, poslije se oni gore prošli. Zahvaljujući tome, Rahmetli ovom Omeru Smaji. Naravno i svim drugim, ali to je jedan detalj koliko je to, Smajo je isto posebno, to je komačka, to ti ne možeš da vjeruješ da ga vidiš na prije 5-10 sekundi, da je 50 metara od tebe i da se stvori u toku borbe, u toku pucnjave, on je pored tebe. Znači, to su vidre što kažeš. Pa to su vidre, eto, ja sam imao tu čast i zadovoljstvo da budem s njima u početku, s takvima. Ja sam jedan dio nabrojao, naravno ima ih puno. To da me ne zamjere oni koji su preživjeli, oni mogu pričati. A što je Rahmetli predsjednik govorio, mogu se i pokvariti, nije živi. Recite mi, u nastavku očekujemo da hronološki prođemo, ali da nam istaknete neke te za vas najvažnije. Više toga, velika bitka je bila 8. juni. Velike bitke su bile na Sokolju, 3 velike bitke. Kad su oni, znači, nakon par hiljada granata, kad pošalju
Mislim da mi naravno nismo brojali, Umprofor je to radio, mislim da je 27. jula 1993. izbrojio 3700 i nešto granata kad je poginuo Rahmet Šehović na taj dan. I tad smo bili, tu je bilo nezapamćeno. Jedinica u kojoj sam ja bio, jel? Da pomognemo našoj braći, susjedima, prvo je slavno. Na Sokolj nakon par hiljada granata ulaze tenkovi transporteri. I obično oni, svi naši ljudi, Allahem rahmetli, koji su bili na liniji i naravno onima koji su pokojni, jel, bilo i drugih vjera i nacija, su izginuli od granata. To je nevjerovatno. I onda se zovu uglavnom diverzantske jedinice Smaju, dok je bio živi vojna policija, koja i druge jedinice protiv oklopne grupe da dolaze da to vraćaju. I u ta 3 navrata nikad nisu prenoćili na Sokolju. Znači nisu zanoćili, mogu su biti pola sata, 3 sata, ali nikad nisu zanoćili, svaki put su zaustavljeni, uništeni i vraćeni. Naravno, Sokolj je bilo u jednoj potkovici. Samo jedna strana je bila izlaz. Samo jedna strana bila izlaz. Znači, to je granatiranje ne samo prednje kraja linije, nego kompletno, znači, komunikaciju ovamo skroz prema Alpašnu, prema Otoci, prema Žišu, sve se to vidi. Jer ovdje ne gađa samo s Paljeva ispred, nego gađa s Lijeđa, znači, s Trebevića, s Vraca, Lukavice, Gavrića, Brda, Vlakova, odakle hoće, jel, Mrkovića, sad da ne nabrajam. To je bilo, kažu da je najveći broj oruđa po kvadratnom kilometru fronta imali Rusi kad su ulazili u Berlin, 25. Ali na Sarajevu je bilo, kažu, iznad 35. To je sve iznad 12,7 mm. To je, znači, bukvalno progori, ko onaj napalm, nije napalm da baci, ali ti sad trebaš dotrčati Žiša ili iz dupleksa na Sokolje par kilometara po takvim uslovima. Po takvom vatru? Po danu. Da. I zato se odlučilo, poslije idemo u dejstva prema Žuči, da se Sokolje oslobodi jednim dijelom. Idemo prema Visu, krajem 92. godine, Smajo je teško ranjen 1. decembra 92. Da idemo prema Visu, da su to sve naše ova borba i bitke i dejstva su bila u stvari proboj iz okruženja, jer Sarajevo je bilo totalno okruženje. I onda idemo mi na Vis, slavna tamo desni susjed, Enver Šehović, rahmetli i ostali idu desno od nas prema Kotama, prema Živkovićima, jezerima, Kote 850 i ostalo. I Vis je, uglavnom su svi surovovi na prednjem kraju, znači. Tu je bilo i šumi. Konkretno nas diverzante je zapalo jedan pat i taj prostor oko pata, ti rovovi, bunkeri, jeli, zemunice. Sad isječena je šuma ispred. Znači da ima pregled da ti zakrči. I pored toga ti kad dolaziš, znači teško je to, oni posto su balvani, ne može ti biti neotkriven nikako, nemoguće. Šušti, 5. decembra napadamo prvi put, zima, dobro sjećam, nema snijega, ali onaj mraz, hladna ona zima, zemlja zaledila. I napadamo 5. ne uspijevamo, imamo par ranjenih, već smo bili blizu, došli do rovova. Poslije ću reći zašto je mene ova bitka za Vis bitna jedna onako. Bilo ih je puno, svaka je na svoj način specifična i svako je doživio nju, ali ja sam nju iz ovih razloga, sad hoću li sve nabrojati. Pokušavamo ponovo 6. ne uspijevamo, opet ima poginuli ranjeni, onda jedan dan odmaramo, onoliko koliko se to može odvoriti, spremamo se, idemo u 8. ujutru. Znači, rat je, nema vode, nema struje, sad kad pričaš djeci, nevjerovatno je, nemaš hrane, imaš kandila, svijeće gdje ti jedva čekaš da se na brzinu spremiš, da provjeriš pušku, da još jedan put sve ono provjeriš i mi idemo s pjesmom. Jedinici smo imali jednog pika koji je bio i komandir, svirao harmoniku, Pero Musić Mersudin je svirao gitaru i tu se stvarno ide se s pjesmom. Znači, različito to svako doživi, neko me onako suza blizu, neko se smije, neko ne progovara ni riječi dok ne zapuca, svako to drugačije. I sad prilazimo, treba prići. Najvažnije je znači da ti bukvalno dođeš do neprijateljske linije 10, 20, 30 metara, gdje automatski izbjegava, naravno da uspiješ i da uspije veći broj ljudi, gdje izbjegavaš artiljeriju. Jer on ne može djelovati tu, da. Tu kad priđeš, bez obzira šta je unutra i bez obzira koliko ih ima. Ako je 5-6 sposobnih došlo na jedan rov, on ne može ostati. Ne može niko u njemu ostati. Znači, ako su oni odlučili, ako su krenuli srca, kao što smo mi krenuli, znači mi napadamo 3 dana na istom mjestu.
I oni znaju, isti ljudi, vjerovatno su isti ili slični u rovovima, nije bitno. Znaju kuda dola, kud idemo i mi uporni. Znači, mi stalno napadamo. I to ne foliramo, nego napadamo. I kad dođe po nas 5, 6, 10, nije bitno 7, koliko zavisi kakva je linija, ispod jednog rova, bunkera, može u njemu biti bilo šta, on ne može opstati. Znači, on ima samo mogućnost da ili pobjegne ili da tu zauvijek ostane, završi. To smo obično gledali, kad to uspijemo da uradimo, onda je to otprilike ona dobijena. I ti to osjetiš, jedan broj ljudi osjeti. Od 100 ljudi bitno je da to 10-15 osjeti, da to nosi. Onda oni ponesu naravno 20, 30 i ostalo i onda ti iznenadi oni neki koji su uslovno rečeno ne bi rekao da će biti takvi, znaš. I tako smo ste oslobodili Vis. Onda su oslobodili. Vis je bukvalno bio, sad čuo se borba prsa u prsa. Vis je bukvalno bio bitka gdje je vođena borba prsa u prsa. I to naš jedan, malo prije smo pričali, šok koji manji od mene, možda je tad imao 55 kila, se sa dvojicom četnika borio ranjen i savladao ih. Da sad ne pričamo, to je bukvalno borba prsa u prsa. Sad smo mi na tom jednom dijelu, znači dobro ispred naše linije, ispred svih linija, desno i lijevo su oni, jer prva slavna još taj dan ništa nije uradio. Znači tuku nas, naravno naredni će uraditi, trajaće to sve po naredni, tuku nas boka, tuku s leđa, to su nevjerovatne stvari. Ti moraš tu da reaguješ, ljudi u strahu se obično skupe. Moraš, jer jedna granata ubiće i 10. On zaboravi od straha nekad da ima municije, ti mu traži, znaš da ima, ali on ne može da odmah da upali. I tu oni nama nakon svake, znači, artiljerije idu napade, idu pješadijski napad. I to strašni napad, jer mi smo na 300 metara. To strašni napad, jedan iza drugog. Znaš, nismo mi imali puno municije na oružanja. Mi smo što smo našli od njih, već to jenjava. Tad mi zarobljavamo neke sijač, smrti, pat, svašta sad da to ne nabrajam. Važno je, tad je bilo i tekako važno, ali eto sad dok ovo pričam nije. Bukvalno smo išli iza njih, znači kad ih sačekamo, namirimo, idemo iza njih, kupimo ono što je ostalo. Bombe, municiju, pušku iza njihovi ranjeni ili što bježi. I onda smo tako išli par puta dok nismo dole vidjeli jedan put šumski gdje smo sišli i tu i sačekali. Nakon toga više pješadijski nisu pokušavali. To je možda bio 7. ili 8. put. To je trajalo cijeli dan. Sreća pa je zimski dan pa je kratak je. To sad, taj dan, ja mislim da smo imali 9 poginulih, uglavnom od granata. Ali su oni imali... Naravno, ali te granate su bile, teško je ljudima to objasniti da se mora, da je čak bolje ići prema neprijatelju ko smije stisnuti nego ostati u zoni gdje može granate. Sad je to sve, teško je to, ti ne možeš ti ljude izbaciti s puškom nekada. To je po meni ono što sam tada vidio i doživio od ljudi, od svojih suboraca, prijatelja, to je nešto što je što se ne možeš ni objasniti, ni vidjeti na filmu, ni ti možeš pročitati, ni bilo što. Kako izgleda to prsa u prsa? Bajonet, puška, nož, oni su imao, je Šok je uletio u rovi i jednog upcuo, drugi je njega upcuo i ranio ga. Nije imao kada promijeni okvir. A drugi je bio na sijaču. Sijač je obično virio kroz puškarnicu. Ne može da ga izvuče, ne može da manevriše s njim. Usko je to. Zima je loži vatru. I ja sam tu 10 metara. Sad, to su okolnosti potpuno drugačije. Vidim ja to šta se dešava, ali ne možeš da reaguje. Vidim ja da nešto radi, ali ja pucam jer ide i na mene. Znaš, nije I vidim izbaci sijač. Govori zeza nas, pošto je Albana slanje hađe, šalimo se. Izbaci, on je njega bukvalno zgurao u vatru i ugušio ga, nije ga smio pustiti, sav je izgorio po rukama dok ga nije ugušio, jer bi on njega ubio. To je borba prsa u prsa. Sad ti reci mali Znači on izlazi i gori, jakna, gori na njemu sve. Tu su stvari nevjerovatno. Ili na Sokolju kad peo sad, jer dugo bi to trajalo cijeli dan. Ja svi detalje. Znači, znam kad čovjek baca bombu na tank, toliko je blizu,
Znači, bacaš bombu, znaš da mu ne možeš ništa, ali čak da on zna da si tu dok ne dođe osa, zolja ili slično. To je tako blizu. Sad imaš djecu koji ne smije baciti kamen, a ne bombu. To su takve stvari. Tako, zato smo bili dobre jedinice, bio jedan veliki broj ljudi koji su bili hrabri, spremni. Koji su bili hrabri i spremni. Znaš, tu su nevjerovatno, recimo, ta bitka što je bitka za Mijatović Kosu kad je poginuo rahmetli Safet Tisović, bukvalno ispred naše linije, ispred neprijateljske linije, četničke linije, dobro ispred naše linije, zamjenik komandanta brigade. Kome nije tu mjesto nego negdje pozadnje. Naravno, ali tu je njega je to ponijelo, čuje nas, se vidio. Znači, i ponovo kad ti prođeš, Mijatović Kosa je negdje jedna možda desetina ili nije bitno koliko, je livada, ostalo je sve šuma. I rovovi su naravno na rubu šume malo povučeni da ih ne vidiš, a da on tebe vidi. I ti čim si došao na taj rub, ti iz 20-30 metara. I čim mu se podvučeš, Kenan je pričao, pored njega je poginuo Rahmetli Šabanović, ta desno, sjećam se, puško mitraljezac. Znači, ti gledaš kako ti ranjava, kako puca, kako i probija, ali ne možeš nazad. Ako okreneš leđa neprijatelju, ti izgotov. Znači, samo naprijed. Ti kad se podvuči, ti si toliko blizu da gledaš kako bomba ide preko tebe, dole one druge, ne ide na tebe. Znači, sad ako je šuma, to su još dodatne okolnosti, udari u granu, okrene se, onda promijeni pravac i tvoja i njegova, to su momenti onako prilično teški, sad s to priče suča, hoće da uskoči u rov, ne da mu ja, znači, pa hoće ponovo pa mu ne da Dino, pa hoće pa mu ne da Plavi, znači, pa to su te stvari koje ti ne možeš, nema tu oca, nema majke, nema brata, nema supružnika, nema, tu su samo oni i ti, znači onaj svoje lijeve, desne strane i ti njegov, to ti je najpreće i dragi Allah, jel, I obično u tim momentima da, ko što tad kišu promjenu neku, nešto, uslovno rečeno, gotovo iz vedra neba, koji obično valja, znaš, dobro dođe. To su Mijatović Kosa su rovovi, znači na nekim dijelovima je ispod uspon koji je kratak možda 70%, 80%, ti ne možeš ići. Znači, sad to što je u strani, to je u prednosti. Jer ti si u puzećem, jel, gađaš ti kako nišaniš dobro nas, par, onu puškarnicu, nema izbora. Još mu baciš koju bombu lijevo i desno, nema on izbora. A on se mora nagijet, morate vidjeti, jer inače ti puca sve iznad glave. Sad potrebno je vrijeme, pored obuke, potrebno je vrijeme i praksa da ti sebe i ostale dovedeš u takvu poziciju. To je kad igraš mali fudbal, kad je 3-1. Sad i nije 3-1, ali tako ispadne. Znaš, gdje on, znači, bolje naoružan, ne znam, sad 50, 30, 100 puta. Bolje opremljen, bolje uhranjen. Ima dosta, u Sarajevo nema ništa, nemaš drva, ljudi lože patike, knjige, čilim. Nemaš hrane, nemaš ništa, jedeš pitu od riže. On ima ipak svega, znaš, za razlog. I ti ga dovedeš u takvu situaciju da on nema izbora. Šta su odlučni ljudi? I gledaš ti, mi smo na Mijatović Kosi imali jednog poginulog i 10 ranjenih u prvim sekundama. I ti ne odustaješ. Nema tu nas puno, jer ne može stotinu ući na taj problem, nego vidiš jedan dio, pa drugi sadat ne. Jer to je livada, to je nezamislivo. I to sve uradimo u kasnim poslijepodnevnim satima, znači u po bijela dana, negdje u 4-5 sati poslijepodne, upravo da bi ušli u noć, da bi izbjegli to granatiranje, uvođenje naših rezervnih snaga, uvođenje inženjerije, logistike i svega ono što treba. Naravno, tada je lijevo i drugi bataljon sa Sejom oslobodio Zabrđe. To su neke bitke koje su upečatljive, značajne. Sve ove bitke, Pofalička, 8. juni, za Vis, za Mijatović Kosu, za Kotu 850, Golovo brdo, to je višestruk značaj. Znači, na stranu ono što si zarobio, to je isto nemjerljivo. Znači, na Žući su zarobili prvi minobacači 120, haubice, topovi, poslije Slavna zarobila jedan tank tamo. Stvorio si jedan ogroman prostor gdje si gurnuo neprijatelja da snajperima i mitraljezima ne ubija. Ne može dirati po vratu. Jeste. I dobio si nešto što je najvrijednije. Znači, dobio si moral kod sugrađana i suboraca i drugih jedinica da to nije nepobjedivo. Ne samo da se možeš odbraniti,
nego da ih možeš pobijediti, možeš pobijediti, da možeš oslobađati. To je značilo, to je, znaš, jer ti to nisi ranije imao to iskustvo. Nisi znao, bilo je samo da se odbrani. Sad možeš i oslobađati. I tu u tom periodu mi smo njih bukvalno dobijali uvijek. Znači, mi nismo milimetra tu linije nikad izgubili, samo smo oslobodili. Na stranu 1000 granata, njeno, to na Golovom brdu je bio, to je džehennem, pakao, to je nemoguće. Šta je tu urađeno? I tu su bile zbilja, uslovno rečeno, sve sarajevske jedinice i specijalna, odlična jedinica Laste, jedna od najboljih jedinica. Prva Slavna imala jednu od najboljih boraca, i diverzantskih, i jurišnih, i civilna policija, ne znam, je su rađeni dolazili, Švabo, nema ko nije bio. I to je stvar kad recimo ovog Agija, i on je Ljiljana iz Slavnije, tad smo ga prvi put upoznali, ne znam, nemaš, i poznaješ ga par sati i pogni. Sad ovaj sučak koji je ogroman, znaš, ne možeš zamisliti, suza mu na oči ide. Tako ga je zavolio, nosio mu je sliku u novčaniku, ne znam nija koliko godina isjekao ono iza. Znao ga nekoliko. Znaš ga par minuta, nemaš ti kad puno tu jer ideš nazad pričat, ne da ti kratke su to pauze kad oni odmaraju. To su stvari koje šeha isto, alarm, on ide livadom, neće da mi ga molimo, sloni se, neće da zalegne. Neće da zalegne, a ne da se skloni. Pravo na liniju, na izviđanje ide s nama. Znači, u diverzantima komandant vidio Zajko na Visu, ja mislim baš da je bilo u ruci Motorola, u drugoj bomba. Jer on je tu na liniji, znači nije još linija ni formirana. Ti da formiraš liniju, da skopaš, to traje danima. Poslije si imao tranšeju, odavde 3 kilometra, uđeš u zemlju i tamo izađeš. Znači, nije to odmah sve, trebalo je to sve postići. To su lavovi, znaš, to je jedan poseban. Hvala na pažnji. Klikni i podrži. Zaprati naš kanal.